رجاء بخير رجاء بخير ان شاء الله باشم سلامت ان شاء الله الله يخليك كده تشكي ندور وليده وين ما تقدر تثبت لكم وين ما تقدر عندنا زاروك جوال زاروك شي براميني برونه بود اگه چیزی که پاشونه گیره تمام تشنو هتككس بعد ما لكم الكاميرا هذا ما تيجي انا شيء لا لا Tamam işte. Yani bir sakın. Hayır bir sakın. Zaman zaman Suriyeli mağdur aileleri ziyaret komisyonlarımızla birlikte ziyaret etmekteyiz. Yaşam koşulları çok zor şartlarda geçmekte olup standartların çok ama çok gerisinde bir hayat sürdürdüklerine şahit oluyoruz. Son günlerde sosyal medyada dolaşan Suriyeli mağdur bir ailenin içler acısı durumlarına şahitlik ettik. Bunun üzerine tespit komisyonumuzla birlikte o evi ziyaret ettik. Karşıyaka mahallesinde Hamit Muhammed adlı 4 çocuklu Suriyeli perişan bir aile olduğunu gördük. Yapılan incelememizde ailenin elektrik borcunun ödenmediği için elektriklerin kesilmiş olduğunu, suların kesildiğini, su ihtiyaçlarının mahalle sakinlerinden temin ettiklerini, pencere camlarının kırık, kendilerini ısıtabilecek hiçbir şeylerin de olmadığını, üzerine oturabilecek herhangi bir halı ve yiyebilecek bir malzemenin de olmadığını tespit ettik. Bu çaresiz Suriyeli aile için imkanlarımız dahilinde battaniye, halı, gıda malzemesi, kırmızı et ve bir miktar nakdi olmak üzere yardımlarımızı ulaştırdık. Bu aileye yaptığımız yardımlar belli bir süreye kadar ihtiyaçlarını karşılayacağını biliyoruz. Suriye'den buraya göç etmek zorunda kalan bu kardeşlerimize hayırseverlerle el ele verip üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür yaptığımız yardımlar neticesinde de toplumun umut kervanına güvenle baktığına, takdir ettiğini biliyor ve görüyoruz. Hayırsever kardeşlerimize çağrımız şudur: mağdur ve muhtaçların dramına sessiz kalmayalım. Bu hem insani hem de İslami bir sorumluluktur. Gelin hep beraber bu hayırlı işe ortak olalım. El ele vererek mağdur ve muhtaç ailelerin sıkıntılarını gidermeye çalışalım. دبينا يعني حالي ما اشتويا مثلا نكانكي مثلا زلمه من يشاكي بكايسانكي ساقطة دريني يعني خلق زمارة هما تشتاقي نوني تنزمارة هما خيري و چار پنج ميرك هات جمع حالي ما ورقي مذكرن يعني چون نو هاتن ون هاتن ور زمارة عندكي ون اشياء هانيتن مثلا مونتي مداري ما تشتي ما هانيتن ارزاق عندك يعني تنزمرة يعني تيري ما نكا ايشي ما يعني نكا خدي في خمر خيري وقبول بكار خدي في خمر يسانجي خير سروادي جي تشيبه زاني اشياء ما لازم ما ناتشي
مثلا إذا إنسان كي تأخيره كي بقى مثلا زمارة بلقي خانية كي ون بقران يعني إنسان مدميني نا آب نا جيران نا بنجرة نا تشتكي هنا شرحب زاروكي من هنا زلامي من إيشا جنوكا عم تغازن دولتي سرمادة خير بك مثلا تشتمكي زمارة وينن مثلا بوني زاروكي ما بتشوجك شرحب زاروكي من يعني شير دخنا يعني بيزي وانتنا مثلا كنجي وانتنا أما يعني إذا هي تأخير بكن برا صار زاروكي ما خير بكن أما يسانجي يعني تدلي واساري تبشوتا برا صار ما تدلي برا بشوتا